Ole amasa in kachanela kalolom vek chewa thu apoimo ka te box sia hei press release an nei na chungchang chanchin tharami kalo mu hi ron tar lana ron chiar chua ron tar chua ve hrim hrim kha ka duwa apoimo ka ti ni ma se so chaukalam pangte so thom an ti ti a zai te ka zai te an ngai thlam playa ari kha lo om tho ma se lo hra thiam ram ulangin kom na mun hian ajir si lova press release hei hi tha ka ti in kangai poimo sia karon tar lang ve zuai tiang Manipur boina chungchanga Lok Sabha MP Purichat Vanlal mangaya au chuak ta ti ani December ni so pahni sangni somni pali voin khan Lok Sabha MP Purichat Vanlal mangaya chuan Parliament House winter session nei meka thu soin Manipur boina chungchanga sarkar lai pui churem na palaya atanga community pani te dokan khatkil puya an har satna chinfel dan tur soi pui turin aphu thu au chua pui Lok Sabha MP Purichat Vanlal mangaya chuan sarkar lai puin kan u nau zo na thlak Myanmar Bangladesh le Manipur boina awanga Mizoram aral tlante tan chomdol na sum le pai thanem tak Mizoram sarkar hne na apek awangin thinlung takin lom thu ka soya chuti rualin Manipur boina hian hun a ore ta hlem a mishing zahni chuang setin nun na hlutak an chan to a mi singa chuangin in le lo an chan to ba ka Christian ta biak in zathum chuang zet hal ani to boka sarkar lai puitan maniram chungeya boina thleng hi achin fel dan ngai to hun ta hle ani ti in house ashil soichun zomin Mizoram MP chuan pathian in nun na hlutak min pek hi kan za tur ania he boina chin fel dan kong thazo ngai to thoi ani lo chuan Manipur boina awang hian nun na hlutak chan bel zel thei din hmuna kan ding mek ani tun din hmuna hian sarkar lai puin paramilitary force tam tak po tirlun ma se heng community panhitin kara in rem na mu mal tak om chuan si lo chuan an har san hi sut kyan tak tak ani arin om chuang lowa chu wangin central sarkar in community panhi te hi do kan pakhat kil puya an har san na sut kyan dan tur soi puya remna palaya tang turin ka phut ani ti in au chuak Manipur boina chungchanga hian Lok Sabha MP Purichat Vanlal mangaya hian angai dan le Mizoram sarkar din na soi tura zo na voi engmon zat alo dong to a nima sela asoina mun tur platform dik taka Manipur boina chungchang au chua pui hi fin thlak berzo ka hria ta wangle lukhong nei ber tura angai awangin voin khan Lok Sabha Parliament House winter session na au chuak ta ani kha tuna press release an ron tar lan thei ka ron chiar lan thei ni sela thom neu kha oma ma sengin lo hre thiam ula ka tong kha chu in hrefia thei tura ngai ta ilangin apoimo sia ka channel min lo hlut sak tu te in zawa e chunga hian kalom ema min la subscribe lo te po kha min lo subscribe sak ula min lo share sak ulangin nangma ani awang liao hian tuna po hian subscribe tu hi asing ni chuang kalo nei ve tareng maya hei in khongai na le in hmangai na thil thlon pek kadon ani awang hian min lo ti sak zel turin in khongai na in hmangai na kalaron dil bel zel cheuni e in zawa ye chunga kaloma pathian mal somna athara lo chang thara ze turin ke point du sakna le mal somna kahlan le cheuni tin Mizoram sarkar lai pui ka ti kha Mizoram sarkar lai pui ti tur ania thluk kha kalo ti swar thina ngai thla tu te khan min lo hra thiam turin kan ngen le lok cheuni